Amen bazalwane. Jesu Kristu inkosi. Amen. Igama lami ngosizwe Mangidi isiwala kaChephisi. Ngizofakaza nje ngoJesu into ayenze empilweni yami. Kungakhona isikhathi esitheni esidlulile. Ngangiyiphara ngangibhema iwunga. Usathane engibambile eyibambile impilo yami. Bayazi abazalwane abaningi bakhona la eMandeni abangibonile manibuka nje lezi ibheka umzimba wami osunjalo ngingasagezi ngingasenzi lutho ngiphila ngama drugs ngiphila ngokweba mangifikile ekhaya ngifike ngizontshontsa ngaze ngaphuma usathane ke bazalwane mina uyisebenzisile impilo yami kakhulu engikhipha ekhaya ngidla ukudla okright kodwa ngenxa yokuthi usathane uyefuna ukubukisa ngawe phambi kwabantu bese yakhipha athi lokudla lokho ku fresh ungakusakudla hamba uthatha lokho kulapha emgqonyeni hamba uthatha lezinkwa abayijingayo hamba uthatha noma yini oyifica lapha emgqonyeni uyithatha uyidle impahla zokugqoka uyifica lapha emgqonyeni ngihlala ekhaya bazalwane ngiyakhumbula kwakune-base nombhedo wawutshingi ubekwe ngaphandle sengilala kuwona ngiphila njengentsha yamazi usathane isebenzisa impilo yami kodwa kwafika uJesu ngibonga umama kwamakhelwane khona umshado wayekuwona eHammersdale wafika khona wezwa ukuthi umuntu owayemfundisi naye wayeyiphara wabuya wangitshengisa ivideo wathi hayi kade ngiyemshadweni umfundisi wakho wayeyiphara kodwa uJesu wamshintsha usewumuntu ngacasuka ke bazalwane ukuthi lo mama ima engibuka ungibona ngiyiphara kodwa ngangiyilonda iphara ngoba iphara umuntu onganayo uJesu mawunganayo nje uJesu uyiphara ngoba wenza umsebenzi wophara ukhohlisa abantu wenza yonke izinto ezibhedayo kodwa wafika uJesu empilweni yami kwaku2023 kwenye indawo eseHammersdale ngizowenza nje ufakazi bami bube bufishane wafika kwenye indawo eHammersdale kuthiwa ikabiyela isibongo kodwa igama lendawo iGTF God's Tabernacle Foundation afika ngahlala khona ke kunzima bazalwane ngoba ngiphuma ekhaya la kwenziwa khona imisebenzi la kukhonzwa khona amadlozi kwabanzima ukuthi ngilamukele ivangeli kodwa kwaba khona isikhathi la ngayibuka khona ukuthi ukube ngisemandeni ngabe sengifile ngoba bese ngiqala sengijontsha endaweni la kunendawo la phesheya ekuthiwa iseBhidla umuntu lapho ushawa bulawa bese ngiqala nami sengihamba ebusuku emahardware sihamba siyontshontsha ebusuku kodwa ke kwafika izwi kwakushumayela nje inceku naye esanda kuphenduka kuyo le ndawo yavula incwadi kaMatthew 11 ethi nina enikhatheleyo nenisindwayo wozani nginiphumuze imithwalo wenu ngoba elami ijoka lilula. Amen bazalwane. Ngiyamthanda kakhulu uJesu isando somphefumulo wami akukho ngingihlukanisa naye. Amen bazalwane. Ngimthanda kakhulu uyangiphilisa noma ngabe abanye abantu bengakuboni lokho ngoba abantu esikhatsini samanje abantu bafuna izinto eziphathekayo ubone ngisho uhamba einkonzweni uyababona abantu izinto abafakaza ngazo ukuthi uJesu wenza ukuthi kodwa mawuthi uyawahlola lawo mandla akhuluma ngawo uyabona ukuthi lezi zinto abayezenzayo abanye befundisi bayothwala bebuye bezodlala ngabantu emabandleni kuningi izinto ezenziwayo bazalwane sihlaleni ezweni sikhohlwe izinto abefundisi abazenzayo ngoba kuningi izinto abantu abazenzayo abaxosha ngazo abazalwane imali nje emasontweni
akusashunyayelwa uJesu ohlaba inhliziyo ohleli phansi khona ubaba obefakaza la wathi washunyayelwa aliqedangwa izwi wayesemile ngeenyawo nami bazalwane kwenze kanjalo ngasukuma engakasho ukuthi abafuna ukwamukela uJesu ngase ngimile ngeenyawo ngoba ngase ngibona ukuthi sengizofa uma ngibuyele emandeni uJesu ukhona uyaphila emhlabeni mawakwazi ukusiza mina uDodi inja iphara wayesize yami impilo bazalwane kunesifo enganginaso nganginenyoka ehlala esiswini ngaphakathi bayazi ke abantu bahamba into zezulu ilumbu ngidliswa abantu abayizihlobo zasekhaya kodwa wafika uJesu empilweni yami waphuma udrago ngaphakathi amen bazalwane ngiyamthanda uJesu angizile uzoyiveza mina kodwa ngizoveza uJesu owasiza impilo yami naye umntwana wakhe noma ngabesele ngikhulekele bakhona abamkhulekelayo uyophila naye ngelinye ilanga amen bazalwane asihlale endlini kaJehova simkhonze yena yedwa siyeke ezinye izinto amen bazalwane Jesu Kristu inkosi